UMLA Shimet badon lang hak United Progressive Front uba lambor malngyang. Uloong baka kam lampang ke yeng dorbar kadai ke kamram jung kam Megalia Democratic Alliance banyakren om banya kam menuru. Habayakren mentagasngi ka khat khandai terik unailar uba lambor uloong. Baka UPF kadon lang hak sorkar MDA bat ka kwaru uban long lampang ke yeng dorbar undai ubaya monlang dabaro. Katkum ke jingong uba lambor. Lada kadon ke jing terwa nakaliang ke UPF kakloi ban syemi ke syuki lampang ke yeng dorbar. Laban kedau bagi UDP kala kam baka syuki lampang ka balabat du presiden jongka ubala klat no dangsyen u Dr. Don Kuparoy kadai ban lejbet syek UDP hendrei kumba kala paw kilat pathai kubor kinongilam ke NPP nadu konrad ke sangma uba preston tensong bat kumju na ke UPF kila penpaw bakam don ke jingite baka syuki lampang kan lejbet syek UDP hendrei suburom hakapor bo Dr. Don Kupar ulat terwa ban syimti ke syuki namar bo dei barangba bat syempang tam uba lambor uloong baka kam lampang kadai ke badon kam baha bat ke UPF ke kwa ban yo do ubreu babiang ubadon kamany bat uba syempang ban penya ya ke dorbar bat sakawai ulampang uhab ban lejmi khmat syabari ru haki babun ki jingelang katkum ke jingong jong uba lambor ke jingelang ke MDA kan salongshan hakani ke tayo banwan ban yakren ni ke kam syuki lampang kata ki soba ki la dawa kung sa tayo ihi tambangi kwa ay ban ong comments kata te lashay itu gyong ngingi kwa uwi wa ngarong kwa te mo nginabi simlang iga uwi ka sur jong ki MLA jong ka MDA bangin habal pa uwi ya kwa baro tang bah ka bakado te habi jit uwi ka jing ya paso te aba ka ki ong ba kitarwa te kata ngini syong mangi kum ka team jong UPF it's a similar kata hiyo lang kamtang kama ngamde tanga maroy ngidan grumot te ngina ba simla ka decision kata ngimpat ya kren namar ba ngin saskap ya abuse ndala ya don ya MDA namar ba han kwa ban ai wrong information ni no jen ra nging yong ya kren hangto kay ka babahatam bat ngi kwa ba uban letro de no way consensus candidate ubang yaman lang baro ngidon lang hako ka sorkar ngidon lang hakani ka thup ko mata tingin ya simlang le ka no ka raj ba hatang ngide internal matters ko ba ngidang ya trend nang ya penbet den rai ban ong ban ya tantalai ban ya kini ya shuki speaker de kam long kumta ngai ngi kwa hi bakan dan chua ka ji kan na po MDA ti MDA meeting kan long manta tayo hi ha ko be ba ka shuki jong speaker te ban ong bang ngilakro ya ka HSPDP ban wan lang singi ban ya yo ya ka post speaker te kam de gunda te hanrai ka shu long no khandet ba ka don shu ya kren kam de ka ba ong kan shu abung thao ya pi UPF te shi don tang ka je kren te hanrai ngimong ki bang pen board hanrai ka shong kaman jong ki palak bi na comment te nakading jong ngila kren sha kitar long ba ngin sayon ra hakami jong ka je kren ba ka MDA ha ba de ba ka post jong